Kameme ka Mutongoi TV na Mutongoi FM kwi umundi nikakwatania na nzama ya kumbania mawonanio ma uimi ma ASK masaku ndini wothaithi wangetha ula watoiwe kanisani wa ABC masaku ula wibomani musieni wa masaku mwana kivila wanzama ya mawonanio aya Lawrence Matolo ni wawetakana vata wothaithiu ula uka wachumwa ula wimbe wa mawonanio aya kwambiwa ni wakutunga muvea nundu wangetha nzeo ya aimi na kutethesia masukulu ala mena mavata. Charles Kitavi na mauvo ni nthini wa uthaithi wangetha kanisani wa MBC masaku uthaithi ula wombanywa ni nzama ya kuungamia mawonanio ma uimi ma ASK masaku mbe wa mawonanio a kutwaiwa ainena itina wa uthaithi umwene kivila wa nzama ya mawonanio Lawrence Matolo ni waelesia vata wa uthaithi wo vala ingi wathokia andu onde mawonanio ni a umuthi twiba ABC Bomani twi na muthenya munene wa uthaithi ula tuwita Harvest Festival ni muthenya tumandai kanisa yimwe tukakwatania nayo na tuyumia ciumia cia miondani ngetha ya mondani iboyewa andu mayumia ciendo ciaumwa twimanda sukulu ile ciana mabata tuyaya isiana ciendo ici kwangelekanyo umuthi twi na sukulu wa Wamonyo Special School na Machakos School for the Deaf na nitweva na bindesio muno ndu yitaithwa ingi nundu nitwakwata aini ingi mandaya kwa hiyo nitwatunga mubya kwa kanisa ya ABC na ende kwatania yitu na Mutongoi TV na FM siende na kwetha ksino kana kwethia sindu taisi ethiwa nitubikisia enenthi nake mutavanyo wa kanisa Joseph Mutuva ni walilikania Kristo vata wa kutunga muvea kila ivinda mundi twenda utungia ngai muvea nundu wachathi kila twi nacho mundi cha guthaithi cha kutungia ngai muvea umunona wa umundi twi na uthaithi wita wa Harvest Festival service na ni uthaithi wibata muno kati wa endwa na kwa ikanisa wa kukagutungia ngai muvea aundu ngai utwikite nake muungami wa kisese kia Mutongoi Niko Nyamai ni Watongoi si Mutongoi kunenga ni muthinzi oyo na athokia mashambiki ma Mutongoi ndini wa standi ya Mutongoi kuma wa katatu twendete na ingi kiathi kinene kia Mutongoi na itikila kikethi wa wakatano wa matuku watano mwei wa thandatu kiwanzani kia Golf Club Masaku umuthi muthenya munene muno ndini wa history ya Agricultural Society of Kenya peki ndutita Harvest Sunday na Harvest Sunday is a church function kuna wa kila the week the Sunday before the ASK matukuma ASK so umuthi twathaitha laba ABC Bomani we had a very good service of course courtesy of the Agricultural Society of Kenya na twina stakeholders tofauti alama kwa tembau the Agricultural Society of Kenya including the county government of Machakos na ange and the media fraternity but of course we are the main media partners ma the Agricultural Society of Kenya na hivyo ta Mutongoi FM and Mutongoi TV and talking about FM na kana hiyo tukisema itu no matukwate we masaku ilobi wika jiado wiki ambu no tukwate gosila 107.5 FM indi gitu kwa ground kwambia wakeli wakatatu na wakana na wakatano tuithi na yema yitu paki wanzani cha show na wote mbebe ugo na bindi mtu watu wekia live kuma bau na indi kuma wakana na wakatano tuenda udhiuka county tu ya Masaku dhini wa road show tuna partners la tuna mo na ni road show ya kila pando Machakos County kuwe mbai naona yote kethiana nayo pa ya bandu beto wa Machakos Golf Club batu mbaniti cha thiki nene cha utani ya kithio cha mukamba livoti ya vilingi wa Movo Mutongoi TV kuma va kanisani wa MBC Bomani County ya Masaku nita wa Charles Kitavi.